लाइक तम चलन बिरो अदुगा नुंगदांग से माना स्कूल द तालप मैम दो नत्रगा हायर सेकेंडरी कारसु माना तालप मैम दो मधु बोय अचौबम लेबिरगने निंसिंगा इरगा सानन बियो सिगे अंगांग ओइदे सुम हौरबको माय हैबिट से 20 days मुतनी संग दुस अदा मधुगी हैनरदी हैबिट ओइरादी 20 days मतुंग हैबिट ओइरानी था मंगात्रु फार्टी नेचर ओइरानी सुम हैनग्रबा नुंगतीगे ताइबा पोसे मा मुन्ना जुतानी खंगगा जु चटखिनेबा मंगोंदा खंगदबा अमता लेरोय सिगे ngalingide tawgu yai maram di kenoida horen अखोइना मोइदा यूपीएससी परीक्षा थादोइसे क्लास 6 to 12 से फजना हंगरजान अदुने एनसीईआरटी की सिलेबस ता एनसीईआरटी की लारिक से अंगा मना थानिंगदी क्लास 6 तगिना नोइदी हुजे 8 9 10 लेबनी ना फै वालो बसौ तु लोय लोखलेदना अदुगा पार सानो हाइनी ऑल द सब्जेक्ट ऑल द पेपर्स सी तौबा याबा अमनी को मरमदी केनोदा अखोइगी अयुक्सिनाने न्यूज़पेपर पाबगी हैबिट अमा लैयोबा ngamjaradi noina horene nungdang warakanda nana khabar paagi khoki badu loina bagi yegane adagi phangpa ideas do khara khara irega sanoba hayeng competitive exam da nang phanam khangaju nang moidoi se na khutuni ibdo yargi ira sanagadam writing ko aduga maruina ahanba sumaina sahi sum practice tawedana aduga second year nang plan tawdoi ni ko without plan yade अखोई गोल अमा लेरे आई ड्रीम अमा आई यूपीएससी परीक्षा थागे से दैट इज माय ड्रीम नेक्स्ट नंग प्लानिंग तौदोइनी कमाइना फंगनी आई स्केड्यूल जी कमाइ सेमनी रूटीन जिना कमाइ तौनी दैट इज योर प्लानिंग निको अद प्लानिंग दुदा नंग तौरगा नुक्ति सुम तौरपदु दन आउटकम येंगनी चल्ली बजी प्रोग्रेस लेब्रा लेतब्रा प्रोग्रेस लेतदी कैदौरगा हापसन गदगे काइना आउटकम दु येंगदोइनिको अद नंगना नंगी मयाम जिंगी तौबो कांदा अथिंग मयाम लाकनी नमानबन कोइरुज हाइबगुंबा फरक ताबगुंबा अमा तौबगुंबा अदु मयामदु लोइना गाथो सखिदोइनि सही खरदी को नंगना टारगेट तौरिबा प्लानिंग तौरिबा सही दुबोक्ति नंग अतै यमबोक तौबो यादे अदु लारिक पाबाइना चयोन चुपमा पादों नते नोमाइजिंग दि याम रिलैक्स तौबो याय को ब्रेन जिजु पकपादा पार्टी डॉक्टर लेनिन मनाक्ता मुसत यावे को चतनबा नोमाइजिंग नुमिकमदसु इमानबगे तिनबा खरा पोथाबा दुम फै को अदुगा मरुइना अखोइगी से नंगना लाइक तंबगा लोरगा प्लान तौरगदी हजिकी दुमाइना एना एनसीईआरटी की लाइक से लोइ पारेना सही अमगी निको प्लान जे नेक्स्ट सही दुदि नंग स्टैंडर्ड बुक्स मयाम पाबा होरानी स्टैंडर्ड बुक पारदिने ऑलवेज अदुदा नंगना क्वेश्चन तौरगा आंसर राइटिंग जे इबा तंगदबा यामरोइना इबा सुम तंगदबा को अदुगा अदु योरादी नंग प्रीलिम की परीक्षा थाजनबा यारे खनगेरा खलोइरा मादी 33% का फंगा दुम याय कसु नते को हयेंग मेंस तुनी लुदोइजे अदुमाइन तौरगा नंग सही अहुम सुरकपदो अददी नंगना खंगिबा मयाम दो फजन रिविजन तौबो यारे नंग नांगे खंगि मयाम सुम निंजिंग सानाबा सुम निंजिंग सानाबा तौबो यारे को अदुगा तसेंगना नोइगी सिगी परीक्षा से दरकार होइसि स्पीड याम जांग दे यारो को याम सानादौने अदुना मादी नंगौदे गाक्तनी अंगांग थोलैजे आई हंगमदा को मोय असुजा खंगदि लोय खंगे दो बारीद नंगदे है नंगद्रिदो इबदो याम तोइना प्रैक्टिस तरुक्तबगिने अदु इबजे याम प्रैक्टिस तौबा अदुगा मागी हरे नेगेटिव मार्किंग कई कई सखिदना बने थिंकिंग ट्रेन नंगना वाखन खन मत मोइजे नंगी न्यूटन दो इसाक न्यूटन दो ngasi akhoi thoa mi saga yengiba tha ga yengiba numbe ga yengise yam nungai yengise akhoi na ga sum chatliba hai leina tup tareise माना प्लेग नादना कैम्ब्रिज दा लाइक तमदगी खुंगंग दा लैकांदा उरक पोतुदगी वहांग हंगबदगी अदुगी मागी क्वेश्चन दुगी आंसर दो आइडिया दो फजना खलगा थबगो इन तोरपदगी पृथ्वी जिंगसी याम ज्ञान ताना हिंगिनी बिकॉज ऑफ हिम अना खनबा अतु मतम दा खनबा फजन तोबसे याम मरुवै को अदुगा जीके जी अखोई लाइक ओइना सुम पाबसिदि फते ngसागी पेपर गुंबा करिगुंबा पाव गुंबा ताबसे सिगी हाइनबी अमा हैबिट अमा लैगदिना लोय अपडेट तौर दुम चतपने अखोई दुम तवेबा सुम जीके तोंगान पारो पोंतेबा खोय केनो दा अपडेट तौर दुम चलु याम फबनी को अदुगा याम मरोइना अखोईगी जीएस सेना जनरल स्टडी से सिदा क्वेश्चन चामा लापदु
ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯊꯨꯟ ꯊꯨꯟ ꯈꯨꯝꯕꯤꯗꯨꯅꯤ ꯇꯤꯛ ꯇꯧꯔꯒꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤ ꯁꯦꯠ ꯑꯅ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯑꯦꯞꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯇꯦꯁꯁꯦ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯪꯀꯗꯒꯤ ꯂꯣꯖꯤꯛꯇꯒꯤ ꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯅꯤꯅ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯀꯣꯏꯁꯟꯅꯤ ꯃꯔꯐꯨ ꯍꯪꯗꯣꯏꯅꯤ ꯃꯥꯔꯛ ꯆꯅꯤ 33 ꯐꯪꯉꯗꯤ ꯃꯦꯟꯁ ꯔꯦꯗꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯟꯁꯇꯤ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯣ 1750 ꯃꯥꯔꯛꯁ ꯊꯥꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯅꯣꯏ ꯁꯕꯖꯦꯛꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯛꯑꯅꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤ history, geography, economy, environment, current affairs, adagi ethics, optional da. Manipur da optional je sociology gumba, adagi aisum khanjaba da anthropology gumba, Manipuri gumba, adaga PA gumba yam longni. Ngamzo yam ngamgali Manipuri ga lobo yam kane ko. Ado si pula nipan je. Masi par adoini yeng adoini matang ko. Madu tauba yam darkar ni aduga sidadi Kariguma marks say 700 plus fangaba nang baiba soin yarn. Interview soidana famaniko. Ado interview da hangize personality do the yang is in sahagibdo. Personality yang ni, honesty yang ni, ado balance yang kani. Nang na akangom yama loy kumazuko. Nang honesty later ba kasukaloy. Ado na ne kayum kanda sound na naging do. Ha. Nang metric da si kada phangisi kai gino si bargan nang smaina way up ne khan rock ai chaujeli do ada ama duna yam phajana sorry sir ai yam nang na pole good morning haibduna numina mang da nga na thogum matam nina mangang punsiba haiba good morning bo mi gonde sum wai le tandro mangang punsiba ha de noina thauda si haiba thabak tawsi amni numi yung basina numina yung nalay giba lu na wang alay basina luwang punsiba. Good afternoon. Sidadi taupang si. Let us have progress of work. Adagi numina ku na mam na sangi basina kuman punsiba. Hiri ko la se. Larik para si ahalaman managta phamasi yawan. Noy haino ko say tara mule di noy si loy haina ko ay. Good morning ko mo di puro nga tal. Okay. With great respect, I salute dignitaries who are in the dais and respected parents and my dear young friends. I di English tangang ko, Manipuri do ngange. English ang ko am hay ado so noy gyan tano Manipuri do ngange ba. English ang ko yim de hijan English segay tangang ba hijan. Okay, first of all, I want to give one special tidbits for you. It's very precious one, very, very precious. More than gold, more than very much this your rare stones and others. Do you know what is that? When you get up from bed, you didn't happy. I think you know maximum number of the youngsters when they are growing up from the bed, you know they didn't happy because they do not know what they have got in that morning. That means, please note it in your mind, 24 hours is that is given to you by the nature in your life accounts without pursuing, without protesting, without demanding. If you understand the values of it, if you are willing to use or utilize it properly, you should be very different from others. Each of the individual in the state or nation, you know, they realize this. The country can develop just like the magic. Right? Oh, sorry. Manipur da hairke ko. Noina ayuk ta yahaurak pada aina sum yeng pada angang sing je sugala thole. Kaya moi khang deba. Ayuk yahaurak pada aingonda yam tangma pot na pire sana lupa tagi hena tangma porom pire se noi khangje deba aina du hari se pung kun mari se nangi damakta ne GPay ta ka paisa kapak pa dumaina tring lam kapam ne si pung kun mari si muktang ma leite ko sana lupa mani mukta loi na bagtagi hena tangma pot amane nang na phajana sinarba phajana magi value se understand tar sinarba mayam dagi nang adum tongala dawne nang kay mo ani nga leite nang bagi wani nga leite baba leite bagi wani nga leite ay gi backing leite na wani nga kay leite maram di khwai digi tang pot ama nang numit khudingi kunmari fangi ba yai ko ya brava
सी अंडरस्टैंड तौर लोरे तौगे खलग लोरे तारग तौबदी कानदेको मथंगदा अइना हाइनिंगिसिना मु आईदी इंजीनियर ओयु अदगिदी नंगी आईएएस ऑफिसर ओयु अदा ओयु गायना हाइबसे क्या हाइनदे हाइगंदे करिगिनोइदा अंगांग लिसिंग यांखैगी मनुंगदा आईएएस ऑफिसर मा यावे आईपीएस ऑफिसर अंगांग लिसिंग कुनगी मनुंगदा डॉक्टर मा यावे अंगांग लिसिंग तरागी मनुंगदा इंजीनियर अनि यावे अदो अंगांग लोइनबगसिदि कमाय तौबा हा नोइ म्यामदि कमाय तौ तारे तो सी नोइ म्यामजिगे खनबजिनि ख्वाइदि मरु ओरिसे पेरेंट्स सिंग दि आईदी पेरेंट्स सिंग जे क्वाइदि साउनिंगबजे पेरेंट्स सिंग जे पेरेंट्स सिंग फबिरि म्यामजे पेरेंट्स सि मणिपुर ओ का याम फते अंगांग ए मोइ लोइ मांगन मने मणिपुर की ममा बा म्याम जे अंगांग जे मोइ लोइ मांगन मने मोइ जे पेरेंट्स सिंग जे हौजिक से प्रॉब्लम कैम चाउन लाके दने इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट इन बिटवीन पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स अंगांग ममा पापा का इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट लेबसे अंगांग पता हाइगलखरेबा अंगांग न पाम्बा ममा पापा न पाम्बा अदुगी मो चानादना खनबा स्कूल चलू यादव कॉलेज चलू यादव थोंग लोंजर लेगिबा अदगिदी जादा चासलगा फरक ताबगा यावबा अदु गाक्तने हुजि लाइस करिगिनो द पेरेंट्स सिंग जे खरा खितंग ज्ञान ताहनिंगे को करिगिनो दा अइना हाइजरी जे तगी नतबा आइगी इंटरेस्ट तो इसागी इंटरेस्ट तुगा आइगी इंटरेस्ट का मानदरे आइगी इंटरेस्ट से अंगांग दे इंपोज तो बियारोय अंगांग दु दे इंपोज तो द्रिंगेदा यू हैव टू एग्जामिन what is the aptitude and the potentiality of my kids aigi sasigi potentialities kaino aina pigedoriba potsi hapkadori mai baskets da chanabra chanadra yengam dana ne nampu da hapchalaba basket sigai ni and parents in jekhra kitang gyam ta haninge maramdi india da ne mayam thajabra yong ko mnc je 4000 lei 4000 awang no pok tamta sangakri irang leina moi changa abako noina kariguma thabaki interview chatpa marks yenge adagidi chadibi yenge kanam hairoi ha tolosu sarkar den chawdoi ni dana moidi ne ate mu yengoi nangi personality life skill du yeng kani ko ada akhoi gi angang ge sembada aina parents in hygiene di lairik ena sum ton basida अंगांग सिंगी मसादा याहुन गदबा गुण मयाम अमा सुयाव यावदना थोखरेबा फरेस दलाई अंगांग मयाम से डॉक्टर आईएएस ऑफिसर आईपीएस कना कनानो लोई होयलसे इंजीनियर का लोई होयलसेबा करमबा ऑफिसर मो अपा लुन तो यावगे करमबा ऑफिसर हा लेपा किनी गायना कथोप कना यावगे करम डॉक्टर लाइरब मैम येनी कोई चेंब यागे प्राइवेट लोई लेनी अहंग मतम चंगदना नंगी इंजीनियर मैम सेम सोरोने सही फाद्रीजे हाँ आईएएस ऑफिसर नुपी खर कपैको नुपादीने युगांग थकपने नुपी कोइबने पैसा चाबने करीम तौदे अदुदे अइना हाइजनिंगिना करीगुंबा लाइबक फदना ओइबा तारसु लेपाकीदमक्ता याम तांगबा मीदु ओइजनिंगबदुगिनेबा इना ngasi थमदोइसे याम तांगबा पोट अमने दैट इज नोइगी पुंसिगी याम तांगबा चेंगजेन अमने ना खल्लो सी खर थम्बा लोरगने अइने यूपीएससी की परीक्षा गुमसे यामना कनो ओइदबनिना आई याम एक्सपीरियंस लई आई विजन द सही ट्राउंगा तामी क्रिएटिव द सही तारा हेन तामी आई हैव गॉट इन एक्सपीरियंस फॉर दैट आई नो द शेयर मचाम ग तोरंगे अदुग लोइसनगे हेक लोइबगै चटखिगे आई अतोबा थबकसु लेरिबको अहानबदा पेरेंट्स सिंजु मुना ताबियुको लाइकसु पाहनसे मार्क्सु फंगदब होनसिको तबुदबु कितंग सेक्शन बिदोइसे मैट्रिक 12 बीए एमए नीट जी यूपीएससी एमपीएससी सी परीक्षा क्वेश्चन जे चा मानो सिनबगा याजान खरा हईबा ममा पादी हाना क्वेश्चन खंगदोपुजु यारम चे बोजादा पैसा पीजरगा क्वेश्चन लेपगसु यारमबसु यारिनिको सी परीक्षा दि चप मानेबा सिनबा याय नोट तोबा याय अदगी हाना खंगदोकपा याय चे मदे पैसा पीजबा याय
ai board ka council ka certified mark sida soi tori du sei kun muk ne kari tawi loi khange ba thamning idi noida adugi parikha sida ne ba parents me am jina hekta thawai yaurs macha jing sida ma yam phangte na sei ba yaw poison lepte dana yu tha ngau bo imana ba yaw ai noning bu ko adugi parikha du na te luri se khwai dagi lu ba parikha am le question je nang ai ma ama ta mana roi da ba adugi note to ga yab janti adugi parikha adugi subject se mari ni noina sida social science maths adagi history literature gain torido adumaina ne sigi punsigi parikha ju ne subject mari sidi parents na khara khangbi tare angang semna bako number 1 the personal life aigi punsi role angang sing sibu si mai punsi role sida chen ga ba yaga da magun myam do khoina happy ri bra parents na hapte amata hapte not a single magun namta hapte ani subada family life imungi punsi role akhui manipur da boji kana imung lege manipur da imung kai lege boji imung amta leitam ni ko mana pa to maduna phi thingai ta da masanu pa ani du ming chan bang phi thi bangam da na parikha tha da bodo lising lakh ani saba mayam ba tolop saba du ne matai manau harawe inong pai ma sa jing je paisa thingam da na parikha tha dre nungai da is it family ikubo inem pe no le ba han mayam je kap ta bang ti yaw mo imphal manung do se ti ni taw ra ba masanu pa ju mamong na ju is it family ado sum he na phalak ta na sem jira ba khoi aduna angang singda family life se kaino family kamai tawni ga ja khangan ba chumi ko ahum subada professional life manipur da thabak tori mi amsibu kari kana doino manipur sibu sakholei bro is that developed or generated degenerate tro lupa lising humbu charaga aina lising hundra gi thabak toromadi lepak sakholedana aina lakh ama chadi lakh amaga lising kun gi thabak toromadi lepak sakholedana aina lising humbu gi thabak toroga lising kun ga gi toroga nimfu du lem cha tho ode lebang mangdro pung 13 makhai chalaga 3 makhai da halak pusibu kari thabak ku dong no yam nungai ne khoi lekai da mawum le lupa lising humbu sai pung 13 makhai chakra 3 makhai da hale lekai mi mem ngang na jani ma jam phai na kaya da phagra ba mau no lupa lising humbu sai ngan ta chakra ngan ta hale see that is your profession ne khoi ge ko yengune achum ba nei hai se akhoi university da wazam ne lakh 3 chai ba lupa lakh 3 chai du ai class amadu loram ga han gi dong na ti class lo ni ai ka da angang sen library de ge halak ba pung 10 ta ga ngai le dui ni moina hangning ba khoning ba ngang ning ba tong na ba reference book me am du pa dui ni khotoi ni a class thak toroma thak saka lising kudra pi ju yan wazam am ju lengsem biri ko kharga mun ta biu akhoi ji berani aseng oge khoi ji berani aina khanjari na aina phangi ba paisa du dagi khara he na toromge have se any profession da khanbam thoe ba ado khoi da khande ba aduna thabak achau ba thabak mayam mo phang ba da ne ima leipak manipur gi ima si di ne noi myam ji ga ne wo khong kapam ga ne oh ai sam ju hen kale ne ga ni ko machine tor ka da je khange ga ni ko ha ips am ju hen kale ne machine tor ka da je khange ga kapam ga ni kari gi no khambra akhoi ai gi professional life ta profession is a maru ni ko nang ne hayeng siba ka aina siba ka da ne oza da ne lai sam lai gi dre ai do ni ai gi profession ji ga yaw na mongpam na changi doi ne doctor to ma legi dre nurse roma legi dre hai doi ne adagi di osi mania legi dre ai gi thabak siga ai ga loiner ga sat khidoi ne ba yam lu na to gudo ni ai mayam dai khara tongan ge leifak sida khara kana ba pi ge aina khan ba any profession da to sno ba phane ba ado khoi gi da leitra ba ni professional life ta ko adagi social life ni am nungai jai ne tai ki ba ma gi nupa du na kar thoraga khuji sana gi sum sang si bu nupi du na komla du maku phaja phajana kho ga ma prang do thomon sum bijari
Kangla Paki Kare Hengala Padu Sorong Maya the Podro Long Tadaram. Maga Kunaiga Lane Marizim Timbio. Society, social life. Aduna ID parents in the city among explain to Gang Bada Yam Nuaga area do Matam later on in Maram Diganada. New Education Policy 2020 is a Karim Tanative to create an education system that develop good humans with rational thinking, compassion, courage, scientific tempers, Maruina Akwigi ethical values Aduga creativity, Simiamzi Laineva Neva, Kadunaba 2040 da India say global knowledge superpower oini habagi India ki plan lejaiba aduga noina narabak pharise hojik youth ki population is the 65% naise prithibi da kanam leitre that is only India. China is below 50, USA is below 50, prithibi da lam amakhak lai Japan above 50 the higher level ko, but your India is now 65%. Noi mayamzina high riba aina hajariba life skill mayamze sigi new education policy da pura emphasize to is life skills in them. Noi mayam na masi pagana yang lawba attentive public oi bakandana India will be the golden peacock in the world. Because not a single countries of the world they can rest India, they can compete India more than 200 years. So it's a need here. Kanabok to compete bunga mo in high never. That is the dream of our nation. That is the dream of our state. Adu di nuem to mang beadib. Mang beadib nuem amze. Larik pagana tamu. Adu ka aina husi haizer ba mayam do. Yaubi na bu hono. Personal life ta communication skill legada bani, listening skill legada bani, critical thinking legada bani, positive thinking legada bani, problem solver legada bani, empathy legada bani. Positive thinking like them. Sigisi Yarodi Nasado, Yam South Savayare. Me a moina, Aina Chen, Bayaba Gunduchi Legana. Amam to win a explain to a talk, but I am no Ibe Iriani, Dubo, Ice Hunter Roy, Mayam Simon in a hiding bum tangdi. Problem solver is Yamaruiko. Handaki 2020 education policy is quite a game emphasis is a problem solver in the part of life scale. Problem solver the problem creator nataba. Hojik pakang amalai sabi malai bade yum the problem mata. Sai problem, mobile pipe bagisu problem, koi bagisu problem, tum bagisu problem, hogdog bagisu problem. Mi amoina aina problem create to bada kwai dagi apha mi or di nang zikanano na tom the question to. Instead of problem creator, you have to be problem solver. Problem solver way gada bako. Sina nang changu mafam sing the loy fani ko. Aduga family life ti yum kayum kala unuko sidi material ni imung dalaiba nangi dada mama pupu bobo baba mama khura nene leum yamdo adugi thamoi gi mari bebar yam tokba amaga laita laira hangnaba mateng pangnaba nungsi nangangnaba ikai khumna nangangnaba khana daba isau langna daba adugi yumdo adudagi ne apha mi loi tholakadong. This is family. Family me amna sain ko Manipur se. Family are the units of the state. Si family me am loi chokhaladi Manipur nahan ayoroni. Adagi ngasai profession do in hijack ko. Aduga professional life to aduga social life se sidine khara khanse. Aina paisa tan bada khunai da kamdori ge se khanse wealth and the welfare. Wealth to na igini welfare na society gini. Aina number 4 yolaga car ano labor yung muji wang sagat pa hingon ga palay de labor dukan ga palay de labor do aigi nungai ba na khalaga di pakhang macha myam uiraga bom tourist de kamai tawa. What about my wealth and the welfare of the society? Si akhoi gi social life si akhoi understand to the begin ba thui myam se masi thok tawa yam phai natra di khunai je soidana mut khini nong ko sigi mayam sina aina noi the pinning isina nangi IQ du da sigi EQ du hapsalaga pull up se nangi nasagi khwaidi matik saba successful person hoina ba honaba do parents su noi su tobiu na haibi wani ko
अदुगा याम मरुइना मागी प्रोफेशन गिदा आई अतैददी चचररोय अइना हाइजनिंग बमदी साइगी हाइबी की बदु ताई को यूपीएससी की परीक्षा करी कई जी याम नखोगी जी याम वाटली डॉक्टर इंजीनियर तमग्रगा फंगौदब सीट फंगौदब दुननेबा आईएएस का फंगिजे अखोगी आंगांग सिंगसिना पुरा तौरगे काइन तौरदी याम फावनी फावबदु करिगी काना दोइनो नंगना फजना को ऑनेस्टली सिंसियरली नंग लेबासिगी थबक तौगेना खलगदिना फजब पॉलिसी फॉर्मुलेट तौरगा मंत्री जिंगना इम्प्लीमेंट तौबदने मणिपुर से नहान खुसाव खरम तौरनेबा अदो नोय म्याम से आई तेंतकना साइगी सिदा अखोगी सिगी थीम दजु याविदना अखोगी यूपीएससी की मागी क्रैक से एनीवे थमजनिंग से नंबर 1 दने नो याम इन खरमदा क्लास 8 9 10 ओइरंगनी को अखोगिना नोइना करिगुंबा कॉम्पिटिटिव एग्जाम थागे हरदी याम लाइबसे पेरेंट्स सिंग सुने आइगी इसा से सोइदने मकी आईएएस ओइरनी न खनबीगे हरदिने क्लास 6 7 तम पदाइदो औदने आंगांग सी याम मरुइना साइकोमेट्रिक टेस्ट तौथोपिरो को साइकोमेट्रिक टेस्ट तौरगा मागी पोकपगी यावरप आईक्यू दु खंगनी चानबा थबकसु पीरनी करिगुंबा मसी आंगांग से सिगुंबा लाइन से सेंब यानी हाइबगी मोंगदु उबिरदि कमाइन तौगदगेदा लाइक तम चलहनबिरो अदुगा नुंगदांग से माना स्कूल द तालप मयामदो नत्रगा हायर सेकेंडरी कारसु माना तालप मयामदो मदु बोय अचौबम लेबिरगने निंगसिंगगा इरगा साननबियो सिगिजे आंगांग ओइदि सुम हौरबको माय हैबिट से 20 डेज मुतनी संगदुस अदा मदुगी हाइनरदी हैबिट ओइरादी 20 डेज मतुंग हैबिट ओइरानी था मंगात्रु फारदी नेचर ओइरानी सुम हाइनग्रबा नुंगतीगे ताइबा पोसे मा मुन्ना जुतानी खंगगा जु चटखिनेबा मंगोंदा खंगदबा अमता लेरोय सिगिजि नलिंगदे तौगु याय मरमदि केनोदा हौरेन अखोइना मोइदा यूपीएससी परीक्षा थादोइसे क्लास 6 to 12 से फजना हंगरजान अदुने एनसीईआरटी की सिलेबस ता एनसीईआरटी की लारिक से आंगा मना थानिंगदी क्लास 6 तगिना नोइदी होजे 8 9 10 लेबनिना फै वालो बसौ तो लोय लोखलेदना अदुगा पार सानो हाइनी ऑल द सब्जेक्ट ऑल द पेपर्स सी तौबा याबा अमनी को मरमदि केनोदा अखोइगी अयुक्सिनाने न्यूज़पेपर पाबगी हैबिट अमा लैयोबा ngamjaradi noina horene nungdang orakanda nana khabar paagi khokibadu loinabagi yegane adagi phangpa ideas do khara khara iraga sanoba hayeng competitive exam da nang phanam khangaju nang moidoise na khutuni ibdo yargi ira sanagadam writing ko aduga maruina ahanba sumaina sahi sum practice tawedana aduga second year nang plan tawduni ko without plan yade akhoi goal ama leire ai dream ama आई यूपीएससी परीक्षा थागे से दैट इज माय ड्रीम नेक्स्ट नंग प्लानिंग तौदोइनी कमाइना फंगनी आई स्केड्यूल जी कमाइ सेमनी रूटीन जिना कमाइ तौनी दैट इज योर प्लानिंग निको अद प्लानिंग दुदा नंग तौरगा नुक्ति सुम तौरपदु दन आउटकम येंगनी चल्ली बजी प्रोग्रेस लेब्रा लेतब्रा प्रोग्रेस लेतदी कैदौरगा हापसन गदगे काइना आउटकम दु येंगदुइनी को अद नंगना नंगी मयाम जिंगी तौबो कांदा अथिंगो मयाम लाकनी नमानबन कोइरुज हाइबगुंबा फरक ताबगुंबा अमा तौबगुंबा अदु मयामदु लोइना गाथो सखिदोइनी सही खरदी को नंगना टारगेट तौरिबा प्लानिंग तौरिबा सही दुबोक्ति नंग अतै यमबोक तौबो यादे अदु लारिक पाबाइना चयोन चुपमा पादों नते नोमाइजिंग दि याम रिलैक्स तौबो याय को ब्रेन जिजु पपादा पार्दी डॉक्टर लेनिन मनाक्ता मुसत यावे को चतनबा नोमाइजिंग नुमिकमदसु इमानबगे तिनबा खरा पोथाबा दुम फै को अदुगा मरुइना अखोइगी से नंगना लाइक तंबगा लोरगा प्लान तौरगदी होजिकी दुमाइना एना एनसीईआरटी की लाइक से लोई पारेना सही अमगी निको प्लान जे नेक्स्ट सही दु नंग स्टैंडर्ड बुक्स मैम पाबा होरानी स्टैंडर्ड बुक पारदिने ऑलवेज अदुदा नंगना क्वेश्चन तौरगा आंसर राइटिंग जे इबा तंगदबा यामरोइना इबा सुम तंगदबा को अदुगा अदु योरादी नंग प्रीलिम की परीक्षा थाजनबा यारे खनगेरा खलोइरा मादी 33% का फंगा दुम याय का सुनते को हयेंग मेंस तुनी लुदोइसे अदुमाइन तौरगा नंग सही अहुम सुरपदो अददी नंगना खंगिबा मयाम दो फजने रिवीजन तबो यारे
nang nang ai khangi me sum ningsing sanaba sum ningsing sanaba tawbi yare ko aduga taseng na noigi sigi parikha se darkar oi si speed am jang de yaro ko i sana dong ne aduna madi nanghok de ngak tani angang tholai je ai hangmada ko moi asuja khang de loi khange do bari de nang de ha nang dri do i bedo yam toina practice tarok tabagine adu i basi yam practice toba aduga magi hare negative marking kai kai sat khidana bane thinking trend nang na wakhan khan mata moi je nangi newton do isaac newton do ngasi akhoi thoa mi sa ga yeng iba tha ga yeng iba numbek yeng je yam nungai yeng je akhoi na ga sum chatli ba hai lei na tup ta rei je mana plague na dana cambridge da like ta madagi khungang da lei kan da urak pa pot dagi wahang hang badagi adugi magi question dugi answer do idea do fajana khalaga thabago in torok padagi pithribi jinga si yam gyan ta na hingini because of him ana khanba atu matam da khanba fajan to bose yam maru oi ko aduga gk si khoi gi lari oina sum pa ba ji phate asagi paper gumba kari gumba paw gumba ta ba se sigi hainabi ma habit ama lai ga dina loi update tor dum chat pane khoi dum taweba sum gk tungana paro ponte ba khoi keno da update tor ga dum chalu yam phabani ko aduga yam maruina akhoi gi gs na general studies se sida question chama lakpadu noi gi thun khumbi duni tik torga ko aduga si set analysis civil service aptitude test se sida di angka dagi logic tagi kaide mayam yaranina ado sigi se question ni marfu hangdoini mark chani 30 phangadi mains ready to bayare aduga mains ti ain sa haigibdo 1750 marks thadoini ko sida di noi subject se yam yaurani polity history geography economy environment current affairs adagi ethics optional da manipur da optional je sociology gumba adagi aisum khanjabada anthropology gumba manipuri gumba adaga pa gumba yam longni ngamjo yam ngamgali manipuri ge lobo yam kanei ko ado si pula nipan je masi par adoini yeng adoini mathang ko madu tauba yam darkar ni aduga sidadi kariguma mark se 700 plus phangaba nang baiba soini yawn interview soidena phamani ko ado interview da hangi je personality du da nei yeng se sa ha gibdo personality yang ni honesty yang ni aduga balance yang kani nang na akhangom yama loi khumaju ko nang honesty leitraba kaisu khaloi aduna ne kayum kanda sound na ga yeng do nang metric da si ka phang ji kai gino si barga nang smaina woi ya bane khan rok ai chaujali do ada ma duna yam phajana sorry sir ai yam nang na pole thabak smai surai lari paningai ta dana yam khitang pare because of that ai smai phangi bani ga haibo my honesty du yengine nang naga sirantra ai sahi man nare isa aduna parikha do thinwai thang amdre ga din nang khala roi dum ko akoi di mla ba akoi na vote thadaram dai nomination file to idana ko nomination file tabuda mai arei ba se to amta kana chumna hapam te yoge he hobogo honesty dum leitramne honesty bu leitraba leiba ngahan ga noi ni akoi di oidaba ngam myam duni vote pibiri myam je domna aduna aina khanjabada sigi zida 275 marks pangadi soidre ko IS wagera IPS wagera IF wagera Indian Revenue Service kai su lei ko adubu chauraba hanagi officer mayamna tawirba mongse masim tangdi manipur tawidana ba khoramjari ko masi kitang thadok piraga leiba ke khara khanbiraga di yam hena phane na khanjei ada moina piriba sida akoi gi schedule je routine je nange yaringai larik sa ayuk pa ko ayuk pa ba yam phaye atai india gi generally moina pibdi 6 to 8 piba akoi manipur gi id 4 to 6 kumba piba phayeng khali natraga 5 to 7 ko sida nang maroina ayuk se newspaper loi pa doini hindu gumba indian times gumba local paper khara masak nai baga ko adagi maroina adu pa ba loi raga nang na tok doi se akoi gi issue ne ani hong khagalaga ne ira sana thoba sigi pung ani se sida adu gi du tok ko aduga pung mapan dagi ama bokse si laitam ba loi raga nang na heng UPSC try tor pagini ko sidadi
तोंगान सब्जेक्ट हिस्ट्री नि खांदे जियोग्राफी नि खांदे नंगना पारिंगदो फजन पारेदना अदुगने पेज अमगिने नंग यामदबद नोट अमा सेम सेमग नुंगटिगी चलोबो इन एवरी डे अदई पुंग अनि दगी पुंग मंगा बोक्से सिना ऑप्शनल नंगना खंजबदो अदु पारगने अदुगी आंसर राइटिंग से क्वेश्चन अनि नि गुमसे सेमगा सानबको अदुगा पुंग तरुक तगी निपान बोक्से मसिनने ngasai ayuk tagin hojibobo tawrise masi revision tawra sanaba ko aduga 8:30 to 9:30 sina maruina akoigi mamang sahi manga taruk ki mamang da hangiba hana hangiba question jingje masigi solve torga nangna honadana leiba ko sigi si sum practice tawraba leptana sahi ama yamna e oiningai ko aduna kanagum-bana siguma parikha so buji yawningdi होजिकी अदुमाइना तौबीबे याय लोइसलपदा आइना नोइदा हाइनिंग से वाहंग बाखुमदा खरेना अदुम इंपोर्टेंस पिजगे आइना नोइदा हाइनिंग से लाइरिकसु फजना पासी मार्क्सु फजना फंगना बोनसी नसाइगे आइना हाइजाबा नसाइगे पर्सनल लाइफ फैमिली लाइफ सोशल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ से मसी जुने काउदना पुरगा चसी अनि जी पुला कांदने हये अखोइना पामिसे मणिपुर की हुजिक तारिबा मिट की पी मयाम से कानाम तना तैथोक्त्री होजी फावबो तैजु तैथो अरोय नोइना तैथोकदौबनिना नोइ मांगबा यादे मरम याम मोकपताय फजना सेक्शन बताय को याम वाबनी को नोइ 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 खंगदे तोइनी नंगी रिलीफ कैम्प ता ममा गा मचा गा जिन सक्साबा तोगने मचा जिना माइ मनाकोंग द ममा दा हंगबजे मा खोइ करम कांद युमदा हंदोइनो ममा ना पखुम पिबा ngमजानते मपी ताबनतना खरा चाव अंगांग ने नोंमई मरु मरक तो मयु मई थाबदु उरगा मपा ममा ना सोर थबे थबे होलगा चिंग पुरक पंगांग दो अदुन ममा दा हंगबजे मा खो युम साने थाजद्रेदा that is more than 3 years ngasi aduda tariba pi myam du noi mantri na taithokpro MLA na taithokpro IS officer mayam taithokpro agi myam prabhu myam da taithokpro matung taba mit ki pi do adu taithokadobose you the youngsters of today noi maram ya mok tabu ya deko achawo loi oiro apa loi oiro tabudabu nangna thabak tobu kan nangi profession do lepak ki khara hena toramba khunai gi khara khanbi bo oir dine manipur mok chokhat palam prithibida leiroi haibasi thamjarga thank you very much